reka mbabwira amakuru abantu ntago bari kuja mu ijuru. Jewe abantu barenga babiri bantelefone ngo sinzi utari umwe utari babiri ngo kumurajaye wowe ubahe no
Imana yuko kino giterane cabaye ukubitira amashi kubw'iryo jambo gusa. Nasaza umwanya ntago nitokeje. Mungu president azanyigisha cyane sinitokeje. Natsakanya. Ndashima Imana ko igiterane cabaye kubwo amakuru yanije nibitseho nzi. Reka mbabwira amakuru abantu ntago bari kuja mu ijuru. Jewe abantu barenga babiri ba telefone ngo sinzi. Sinzi. Utari umwe, utari babiri. Ngo murajaye. Wowe ubahe. None tugiye gusirimba kuko gushima Imana yuko igitane cabaye kandi cakunze Imana yagucubaye. Arakoze mwene data gumaho ngaho gucyo abandi bose abasangwa mu nkabigirayo. Ariko wamanga akanya gatoya mwike hasi aya mandiko ibindi zose mwike hasi akanya gato igitaramo tukirimo arizo kandi mwigire muri zino wifuza igitaramo kire cyarimo cyose kugera mwike mu ruhuka gira mbabwira kwa haleluya 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 abayumbe ni beza cyane cyane Imana yamucyubahe ayihisha
abantu bose bari hari inyuma ntitwadutaha mwigire hino harabu mukunga bene wa wundi utaro muhamuwa Mwike hasi amandiko turayasobanura mukanya mwike hasi kandi muri zino ntebe Mashujaa wa imani tambuke arabantu twara Mashujaa wa imani abayumbe bukeya musintini wanahubiri dini ya mwisho wanahubiri dini ya mwisho Mashujaa wa imani Mashujaa wa imani wanahubiri dini ya mwisho wanahubiri dini ya mwisho Mashujaa wa imani aiwa Mashujaa wa imani wanahubiri dini ya mwisho Mashujaa wa imani Mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili ya mwisho Mashujaa wa imani Mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili ya mwisho Mashujaa wa imani Mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili ya mwisho Mashujaa wa imani Mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili ya mwisho Mashujaa wa imani haleluya Mashujaa wa imani wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili ya mwisho wanahubiri injili ya mwisho ya mwisho wanahubiri la 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 ya mwisho zamuka Isa nilikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijaona mwenye haki ameachwa wala uzao wake kiama mchana ufadhili na ubariki nilikuwa kijana nami sasa
la